Kangpukpi District Sade Hills sunga namite hozo si Bon Chavin Committee on Tribal Unity ko 2 minin ngai lut na le zana chibai kain pesu kai win he ahung lung ding me tarik thum 2025 ni kho hi mail heiten gala in bol kalu kumni hinna ong hi to lona so pi ula naw thina manna na tu ho ngai lut na vet sa na hin chu teng le mail heiten gala in bolwa e ho zo se phai sunga ko na in no do wa iki khannaw ni kho hi to lona separation day ti a mail heite to ki khanna ni kho hi mandinga Committee on Tribal Unity in Kangpukpi District Pumpia to gun kine hi to kilhonin nami pite ho zo se ichini kho teng le hin lokon vai kon khulchi tulchi umlowa chu teng le kai hlang ho zo se jong bon cha I khawa nami pite kilung khat vet sa na Thomas Ground Kangpukpi District Headquarter munahi bon chawa ki khop khomuwa panila khomuwa nampi wadinga hi malama kalsun ding dan te ho ise khom di hi to thona bon chawan hungsu ke ding wa timna le nge na kai nei wa hi ka ki pai